Iya. 10 misi di menit tu nasi sabu ya tu baca ko salawat Jibril. Apalagi ko tulle patung kay materu aja na nalapa kang ilillah. Ati na ipasalawa. Jaji tu. Ati milala makada sallallahu ala Muhammad. Engka taupan ritata Imam Asy-Syaitibi itu makada iya ko nadapi 40 tahun umur na tawe mesti ang kasikiri na dia nalapa kang ilillah. Iya. Saha kang inang kasikiri dia nalapa kang ilillah. Ang kapakasiwi deni tay mata. Iya apa iya ko to masampaja ka iris serekeng. Iya ko to mangaji iris sebilang. Iya ko to masikiri na ipakiata sa bewarding. Tapi iya ko sikiri ati dia nalapa kang ilillah. Itu makanya. Ake tujuan na supaya iya ro ati angkai malomo natamay agasan natamay hikmah. Ya sangin natamay hikmah magampang pangajari de na may galasan na apa iya mitu ati may galasan na je. Iya na iya tu malasa manang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami takzimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Di tengah-tengah kita hadir Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Meritanggai dan Kecamatan Talulimpoy dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama juga di tengah-tengah kita hadir. Ustaz Rusmin, beliau adalah mursyid tariqah di Kabupaten Sidendan Rapang. Ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ki meraja lori pong Allah Subhanahu wa taala. Angka kina pasida rupa di dalam na yaon Roma barakai ipake gunai waktu cinampa palawangan na mengaribi isai untuk taklim. Jadi mudah-mudahan angka 2 telu hikmah ya rega pat disa ngawat dingi lolonga berkaitan ia ulangnya adalah bulan Sya'ban. Iaitu Nabi tak angka pakdongan Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Engka tohat desa lihat bicarai maka dia Nabi ta syahrul Rajab syahrullah. Iaitu ular raja ulan napong Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulas Sa'ban ulakku nasa Nabi ta. Syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular ramalang ulanna umatku. Ia gagawe 2 telu tau pandri tafsir kami ia hadis saya. Angka berkaitan dengan bulan Sya'ban maka dia Nabi ta maginah kada Nabi ta yaru ulas Sya'ban ulakku. Ia koi buka kita sejarah. Ternyata
ayat memperintangi untuk masalawat lori nabita itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi perintah masalawat lori nabita itu turun di bulan Sya'ban. Maka dari innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Kemudian iyatona ulas Sya'ban adalah bulan di mana isuroi nabita rubai arah kiblat. Yang awalnya itu ke Baitul Maqdis menghadap ke Baitullah. Itu di bulan Sya'ban. Tapi ang katurun na hadis sa ipadongan na nabita, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi dua ulat tumilaw baraka. Ular raja siba ulas Sya'ban, baraka ilokor. Tapi iro ulan Ramalan ilaw yo ko po Allah Ta'ala supaya wading hidapi. Agama nananya. Yang pertama, ia ko ulan raja itu ulan na po Allah Ta'ala pegay istighfar ta. Kalabat niya ro. Ia ko ulas Sya'ban pegay salawat ta. Nasaba ulan na nabita. Jadi ulan raja kang ulan na po Allah Ta'ala. Ia ko ulan na po Allah Ta'ala pegay istighfar. Ia ulan na nabita makoko itamay. Ia na ulangnya pegay bisalawat. Iya. Jadi minimal si sabbu salawat siya minimal. Nasabaya ko salawat Jibril ibaca tu 10 misi di menit nasi sabbu. 10 misi di menit tu nasi sabbu ya tu ibaca ko salawat Jibril. Apalagi ko tuloy patung kay materu aja na nalapa kang ilillah. Ati na ipasalawa. Jaji tu. Ati milala makada sallallahu ala Muhammad. Engka taupan ritata Imam Asy-Syaitibi itu makada iya ko nadapi 40 tahun umur na tawe mesti ang kasikiri na din nalapa kang ilillah. Ay sa kang inang kasikiri din nalapa kang ilillah ang kapakasiwi din itay mata. Iya pa iya ko to masampaja kay iris reking. Iya ko to mangaji iris sebilang. Iya ko to masikiri na ipakyata sa bewarding. Tapi iya ko sikiri ati din nalapa kang ilillah. Itu makanja. At ake tujuan na supaya iya ro ati angkay malomo natamay agasan natamay hikmah. Ya sangin natamay hikmah magampay ng pangajari de na may galasan na apa iya mitu ati may galasan na je. Iya na iya tumalasa malasamanang. Maka detetan reati si reati padiati na atin naman niya tu. Jadi iya nati na masalah tu masalah. Yana tu ampai melona ipameraja na bita, ipui arona, yala jantuna. Iya tu yala, de gagalian na yala tu. De jantuna tu ngami bayala. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air Zam-Zam. Maka dia tahu pandrita pa hikmah. Iya na romaknana, maka da sinin na alalangange o kumana mi ati tatumpu. Melo ko masampajang ati jolo umpakanjaki. O kumito. Asi sumpungan ngelaw ripuange ati na minonroy. Iya na iya tu makanja manang. Iya na iya tu masalah manang. Ito. Yan ang kabalibolatan malyoto na tu mapaddiisi paddiati ito. Atin na masalah. Ito. Yan na mo siya gagan na sa kingker tapake na rekoti masalah de meto na may malo makanja papinadinge. Jadi itu kuncinya. Kemudian maka dakaon na salawa magi nang kapado nga makalata pada pirika angka 2 telu tau pandrita pahang itu makada iya tu ular Sya'ban okui tu masaoro mega umat na nabita mate malomo amat yang ngikut. Makanya di Jawa itu mengatakan bulan ruh, bulan arwah. Salasi din na to pa do ng ngero to milodon na to malampeso nga. Yampay maka data pada piri ka ulan ramalang. Mudah-mudahan dito kikagat tama gari si okoro. Jadi tilaw do ng ngiyalita. Betungan na iya na ro na pa guro ng inabita ro pa do ng ngero.
Ilau ki baraka dong pulang bulan raja si baulah Saban na pato milau don na tumalampe sunga apa makala tapada piri ka ular ramalang to milau don na nidule dapi ulan ramalang iya ko ulan ramalaka ulat tanah iya ko ulat tatu iya ka gungkulengan ni pasipulungi pakasiwengi wadingi matandre ake gunana untuk pacingi dosa-dosa na iya ko ramalangi palaga dosa tanya patutuk dosa. Yan nanti ampai marepa wacara matu komeni tama ramala makada. Iya ko ramalangi. Aja na astagfirullah. Tabaca. Gitu. Aja na astagfirullahaladzim. Aja na yero tabaca ko ramalangi. Ito laiwi. Laba pi ramalani. Pakai si astagfirullah. Yan na tama ramalang. Tapakai al-afu. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Iya rota pakai ko ramalangi. Si cocok si sangihannya tuh apa menurut penjelasan na ahli tafsir maka ya ko mak istighfar natutup mi dosa. Natutup mi dosa. Dia nasusui. Makanya istighfar itu dari kata istighfar menutup yang nampak ko makna bahasana. Itu pada ko to maroki o ko kartasa nang kasala to mala tip X. Yero tip X dena susi okie ang kamuy ilalang na tongko minatatuto. Yan na romana na istak para manutup yan nampak. Tapi iya ko ala apu na susumi matoy. Sa ingin na ito nakara nabita, nigi tau mapuasa ramalang imanan wakti saban. Betungan na iman si bawak panu kaihlasan. Karena po Allah Ta'ala, pada ya tu tahu na reko bunga jaji po lewatan indo na. Seperti bayi yang baru lahir. Magai nasaba ipacingi mi mati dosana. Ede metona ni pitangi mato ko surumondri. Kadang kairo. Ya miko istighfar pita manamui matu. Jadi kita usahakan ulan ramalat tapake ni malaga dosa. Itu. Ya naro tapi kairo. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Na iya sikiri dua mi onron ni runtuk. Nomor si dia ko ramalangi. Nomor 2 ya kota mas sempajang. Palawangan na sujud duduk di antara dua sujud. Angkat yoko tuh. Rabbi gafirli warhamni wajaburni warafa'ni warasukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Angkat yoko tuh. Yaitu sempajangi palak gado satu. Yan tu ampai makada nabita. Hadis Bukhari makada Bukhari Muslim. Ia kotame waktu sempajangi nalai po Allah Ta'ala dosana yaitu atanna nataro ko salengkana si bokuluna. Yaitu ampai kotame waktu sempajangi matana papena dingi. Samanang kababan. Maka dia nabi taya koroko isi baba ko sujui tak denna ni itu dosana pada tak denna ada dongi pula ditakin ajui. Yana tu ampai dua tu kalimat ipake pada. Subhana kotor rokok ipakai itu subhana kotor sujud. Subhana rabbiyal azim siba subhana rabbiyal a'la. Dua mi onron ipakai kalimat subhana. Rokok ini siba sujud. Nasaba iya na tu onro palak gado sa mi matto. Iya na tu ampai kotor pura mak beresalang tap pamaringa papena dingi. Risese na tau maga atau pasang pajangi memang. Yan nama ko mapatu-patu dito. Iya to. Iya mi tau marepa memang masam pajang. Ina iya na tama waktu matana ya papena dinna. Itu beban. Tapi ya toh na pura nama sampajang tapasaman na sa dengan kagagatalat ga. Tapi na rampi mati na bita maka dadini ya manan na dosay na pacing itong kamo pa monro kau pa. Maka da kamaki ako to pura na roko suju mapacini ro de ang kamo pa. Tapi maka din na bita napasipulong ipong Allah Ta'ala. Laupi mak jumaatan na panalaga. Jadi itu sampaja jumae palaga dosa sesan na sampaja peralue dalam satu pekan. Iya na ro nanolongan ngaroane palaw mak juma iyo po makun raya dia nanolongan. Apa dia nalaw? Itu jadi toro wisang makada magi ro makun raya na dia nalaw mak juma bila. Iya. Dia terus diwisangnya Pak. Iya tu makun raya lau mak juma sunna milauna.
Tapi ia ko mak Juma'i makun raye paselle sampajal lorona. Engkau ko dalele beruntuk. Jadi berangkat ke masjid itu bagi wanita adalah sunnah untuk sholat Jumat. Tapi sampajana dena sunnah ko na jamai. Tatta iwaji. Tatta iman caji paselle pa makale. Ipekko ni ko masampaja Jumaka makale Aisyah. Makale pekko ni ko ma Jumaka makale nabita. Paselle sampajal lorong. Iya manirohat desa nakatanita werona nang kapake ya tu makada ya na to pura mak Juma de na to masampaja loro apa angka tu 2 telu tareka de na pake ya tu ina ya na pura masampaja Juma maka de ikama napa masampaja loro biasa teruntu di biasa aga alasan napa makui alasan na iya ro sampaja Juma imonri maniang kapole parentana. Ia sampai jam 5 batewe yolo ino parentana. Akan si salah kan imonri mani sampai jam Jumat elang ke parentana. Jadi pertamanya itu perintah sholat 5 waktu yolo no. Boleh nama meraja nabita. Nanan pigau ni nabita ya sampai jange nang kapole perintah sampai jam Jumat. Maka dai tahu pandrita ya rode na sapaka maka delagay. Maka dai ya garo sampai jam Jumat parentana ropole. Nasusuga sampaja loroy. Nasusuga. Ye makadai de tuliang kamoy apa ia sampaja Jumae wajib ikadudukan. Nah, tapi dia tidak menggantikan sholat fardu, sholat Jumat. Agak lasanna nasabawat di deni jama. Kega ia koto malasa dena wajib mak Jumat. Bosilopoi itu na wajib mak Jumat. Nomor 3 musafir. Dena wajib mak Jumat. Nah ya kong kasampaja wat di dena wajib ijama. Dena wajib ya tuh. Itu betul kan na. Ya na wat dengan dena ijama tuh berarti dena tolai sampaja loro tetap mu yang kah. Ya na ro na pakero. Ya ro tetap na pa. Alasan berikutnya nasangaga. Maka dia tuh sampajangi. Pakato bae. Na ya ro kato bae ka mesti basara. Apa ro sampajangi kan mak basara patawe. Pekko ni di pakatok bata na mak bicarogi. Itu ya na tu ampai ang kanasa de, ya na de nak basara asam paja loro ko. Tapi namu ya ro mak basara eko tomelo pasale salato, apa to makada na mangolo timoram ya ro. Jadi pekko ni itu mana de na mangolo watta, namu mak basara mangolo timor to mi. Jadi de ga purana ko meki mapangewangi. Iyang pay makada ini mani bawang. Ya komeki macuri rumah sampah loro pe mangacuri ini. Maka magi je pe nangka itu Abu Hanifah termasuk tu witiri nangka wajib tanya sunnah. Iya Abu Hanifah tu. Iya kong ke pendapat ustaz kakama ustaz boleh makan. Iya tu witiri wajib pendapat nanti Abu Hanifah na pakai. Iya. Apa maka dari pengluta Abu Hanifah nangka desa nabita. Maka nani gini kita umawit dena witiri tanya golong aku. Berarti ya sakar ko nabita. Berarti wajib ya gagawe. Kemudian yang kedua, maka nabita aja lalo na demo witiri lalan nasi wani walau rakatan namo manisirakan onro pentinna. Ya maka Abu Hanifah ina wajib witiri. Itu jadi makuiro penjelasan atau pandrite. Ya tiya ampai pak ya koruntu ite masampa jaloro dia pasalai. Tanya tu mi ya rupake. Iya mi upake ya iman tasyafi maka dia na pura mak Jumat dia na wasam pajaloro. Iyo pui dipakai ngero pendapat tapake ni. Enci masalah. Iya na tiasang ada namanya sikap hukum, ada namanya hukum Islam. Ya ko makadete hukum Islam sinin na pendapat na tau pandrite dalam satu masalah. Ya ko makade sikap hukum isapa ni salah sidin na kegay pake. Tapi aja tapasala iro tau leangi. Si saleh pendapat ta. Dia na tunan caji susah. Yo pumako ko pendapat ni banasa cocok. Ya dia nami ba maka cocok sunna si salamanang. Ya na tunan caji susah. Gitu. Iya gitu. Padahal angka mana modal lele nangka. Iya. Apa makuye? Ia perlu cek de ujelaskan. Ia tu agama ya katalu memato cabanna. Kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Kata lu. Ia kumakare kajian Islam berarti hukum-hukum tuh. Kayak tamu koro. Cara-cara na tema sempajang. Cara-cara na tema jenne. Ya kemana itu? Ya mak dosa kange jenne. Al wudu, furudu wudu, sunanul wudu, nawakidul wudu. Ang kamana ngokoro.
Ia riasa kajian Islam. Ulamanya disebut fuqaha, ahli fikih. Oh, mega pendapat ko ropa. Aja tak kada mak datu mas sebuh. Ya kada ya tu nama kai garupan nang kadi kata bere mak ko kadi mon riban renge kadi silam pue do cilina angka to nak kabawa mi ida mai garupan nah. Angka mak da ka mari ase kamu riban reng kajian Islam manang ya tu fikih manang ya tu. Ya sange fikih pahang. Gitu. Iya, mak dupa-dupa na sabayaro na bita ko jokay de meto na pacho manang sahabae de nak kada jokay ni nabi tolong ko ke kampung na lawi macho mana sabae capu hatu te ko Madinah ko macho manang de madari pitu mitullah ya na ronite makadoi nabi te masampaja makko modele na ya na rawatu manca jihad desa sisan na lo si nabi ta joko ko kampung lenge lesi na pacio lesi modele na nabi ta makadasi makko abate na nabi ta masampajang duan rupa ni na pada mana moro makita i kome mapangewan nasa de mana sawita pole ricide nasa de muiya wita to mapangewan ni neto iya na roko na paici diruntu na de ni runtu ya pendapat lenge mapasala di mataru jadi iya na ro pikir mai galak dah tu mai ga idi manibawa ro matu makadami tau pandrita Iro iman tasyapi hati-hati ko masalah agama. Dia nama capa. Hati-hati. Yana tu ampai ko masampajang ina iman tasyapi itu makada. Yana lak biar katalu ko kedo lalan nasi dero ko batal. Namo makakang ide tu di maloli sulimai makoy. Iya ko mata ipah ko bami. Aja nasi di dua telu apa batalnya tu. Iya aja. Jadi ya nala iliwang ya koto. Jadi makiro ya aku bani. Gerakan kecil. Pa angkamu tu dia narusai dia rusak sampajange. Ya ro kayak matai. Namo amakidi-kidi mako kasiratu dia tu narusak. Itu gerakan yang tidak membatalkan sholat. Matai ko kedo-kedo mako dia na batal. Kodo si bawa ingat ko macimpai. Kakak mata manyawa cimpa-cimpa ingat dan mereka agak tuh angka tu iya royawa lama rupa kokedo iya rodeto na batakal katu sampajang iya naro tapahang itu iya namo ka 10 kedo deto na mereka agak iya jadi tapahang ko hukum itu jadi ya ko makadani tay piki berarti pahang iya ko pahang may garupan na may garupan. Ulama na ye masaworo na satawi apa? Imam Mali, Imam Abu Hanifah, Imam Mali, Imam Tasyafi dan Ahmad bin Hanbal. Komendra isi di tingkah maka daki kajian iman. Ya ko iman maka di teologi ilmunna. Ulamanya disebut murabbi. Murabbi asanna. Mazhabnya Mu'tazilah. Engkene. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, yang mana nero? Ahlussunnah wal Jamaah. Iya na golongan tak bagi 70 talu nasa nabita. Tanya pikir onai. Tania tauhid emi. Iya na tumay garupan nama kokoy pahange angka nama kadaya rokowan ni sepertiga malam no ipuang Allah Ta'ala lokolino. Biasa tangkalinga di mangkalinga cara mamakadaya na sepertiga malam angka ipuang Allah Ta'ala no kolino. Ina repa patupuang ni. Apa si salah si jangi Jakarta si bawa pangkajenne. Jadi ya konoyo ko pag Jakarta. Si jangin kasi ko pag jenne. Ide datu nang kanarewa. Ito. Pe ko pe makna na yaro di Ahlussunnah wal Jamaah. Maka da padai akal barakan na ya lampu he. Ang kamuya se balonge cahaya na minolok ko lantai. Makiro katana. Jadi Allah itu yang tengah malam itu bukan Allah yang turun tapi rahmatnya. Pada mi itu ko makada okui pong Allah Ta'ala okui lagi mon jolo-jolo pakanjaki. Iya ro pong Allah Ta'ala wa huwal latiful khabir. Maha lembut aja lalu mu pakion rongi makadang kay tudang koe mancaji mahlu itu. Makada pe ko pe bate pahangi. Nama kada nabita watuna menre nabita mameraja okui ala mustawa ina okko ni rosiruntu lansu pong Allah Ta'ala. Na ite pong Allah Ta'ala koro. Berarti ke koro jolo-jolo. Maka dai tau pandrite
Iya ko makadai na ita na dia anak na nabita situ dagang nga po Allah Ta'ala. Makadami okko maniro nabita na panaita po Allah Ta'ala. Pada ko makadaka minre ka ako manarana masjid kubah. Okko mana copo na manaray na pawita ulangnya. Ang kagiulangnya ko copo na manaray. Di kaki makamu pabela yase. Tapi ako meki mitay ulangnya. Okko ki manaray minre na pawat ditita. Berarti tapi dia ko ulangnya. Mako matiro po Allah Ta'ala. Maka dia oke ala mustawa naitay nabita po Allah Ta'ala. Dia ko po Allah Ta'ala. Maka mau pabela onrona cuma bisa melihat ketika di situ. Tapahan nih kira-kira. Itu palang-palang supaya aja nanti susah. Sabah maya gaji makokoahe mubah. Pengaruh nato na je romedia. Sehingga kadang jadi masalah. Tapi dia mereka agak. Nah, itu kaya Pak mapunco baca aku, mapunco. Nah, sabah iya tu agamai. Dia nama bela pengamalan na si bawa tu akibatina. De. Iya nang katauman nanu nga mamalkan agama. Nairita capak na salama. Akatan niwi ronolay. Iyo po buko bansa na ako pa. Di pa ni jami. Gimpe ka makacapak na. Kaya di pa na manasa. Iyo po guru ta kalisiden reka manasa. Guru ta kaya jadur rahman ang modal. Gang kamati mancajiwali. Berarti dia na mungkin salah ya rona jamai. Iyo po ya kak di pa na manasa kan. Iya di pa na manasa. Jadi akatan ni bawan ni okoro. Iya di puli asa dia he. Guru ta saada nasi di moja itu tunru nak kemanangi he. Iya. Si di mana mau tunru, nak mati guru tak saada mak guru tu guru tak kayak jadur rahman amodale, nak mana itu guru tak kayak mali, mana itu tudang, nak cik di mana mu ya tu asa dia ede iye he, ye, nah mana saja itu tau pandritana, ya lalu guru tak kayak jadur rahman amodale, maka guru tak jipat tahu dengan almarhum, ya metu tu guru tak waktu na upasuru tak dememato, ya natanya tahu sambarang itu tak dengo kukiburu tahu ya masailah dah ya tu. Di natan raitana berarti tahu makanja amalanna gang kamate manasahe. Iya. Napa ni makuije? Iya makoko mega tahu mega mi macam baca hadis. Dia na pakai guru langsung nyoko kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Tapi ya roh hadis dia na pahangi maka maki akatane, mako acarane ipake we. Itu mega. Walingi contoh. Magi bola na to mato riolo mega to pasale makokoy ya ko maki buah ko anak kadeng aja nagan nak bali anak kadeng ko de na 10 talu 10 si dia serah paganjili tu nak ba na bola makoto aja nagan nak bali paganjili namu iya tiase pangata naga dito kan nak bali tu 5 kadaka ro biasa aga tu sina di pak gan nak bali na makanja mi ko ternyata engkau ko hadesa maka dari Nabi ia tu puang Allah Ta'ala ganjil. Napa ni napuji tu puang Allah Ta'ala anu ganjil itu mak boleh namo tu nak ba na dito nak bali. Angka turun tu oko baca-baca ko kita maka daka nuli ya na pasabarang namo ukurak bola siba ukuran masigi nate tu ipagan nak bali. Ya ko to maki buah masigi 19 kali 21 makoro 9 kali 11 atau 11 kali 11 aja nak bali. Iya kok nak bali maka ada 20 kali 20. Ai magampang mapangewap pakai bahasa Arab ko tuh. Iya, cede-cede si salah sih. Iya, cede-cede si salah. Iya. Jadi maka dari paganjil supaya napoji pong Allah Ta'ala. Iya napoji ko po napoji tu pong Allah Ta'ala. Tu limatan na tu temon roiwi. Namo bola makoto. Iya mo aki buah bola na ganna bali ukuran na. Magampat tayo siya pangiwang-iwang ko to si babay ni na matuan na. Konon roi bola na. Iya ronala ro. Kau baca ko may kada. Iya to iya na kapan na pake. Ang kamu kaitan na si bahades sa eba. Iya, ang kaitan na. Jadi memaknai hadis itu malah masaka. Pada ko maka dena bita. Dena suku tepat nasi dia selang. Nareko dena yase ipapuji na lokoria. Dibanding dengan yang lainnya. Jadi maka iya ko ime ko yang enggak suku tepatmu. Ina tulipun dia se ipapuji meloko na bita.
Iya na tu na ko malyo to baru. Ina dia na me mulai ko de na suruh pui ma menre mak marasaji jolo. De apa makale ajak kamu pakai oto kuna de pernah putupur mak marasaji. Apa ya ko pure pui mak marasaji berarti pure palayolo ni masalah wa lo ko na bitta. Ipan nasay papuji lo ko na bitta marasaji ko joko tu. Lete bola baru makoto. Dia na memon ribola na matin ko dia na marasaji jolo. Dia na waji tapi na pahami roha desa makada. Dia na suku tapak na si dia salah na reko dia na yasi papuji na loko na bita dibanding yang lainnya. Kama jaka memonri bola mo na dia pamupura monri masalah tu he. Marasaji ko jolo. Kama kiro. Kemudian botim parui na je tu makoto. Botingnya sona ni satau mata kowe mak barasanji siawanina. Itu tahu cakaruduna. Bagai muges sakai bayine mo na de pamupura mak barasanji masalawai. Ya se kamai papuji mo loko tune loko na bitta makiro bate na pahami. Idi mani ko meki pakalullo abiu salang itu. Ya ko meki pakalullo atau makada nabukti kang ipapuji na loko na bitta. Dia na salah. Ka makiro. Idi mani pitte. Itu agama maku itu. Caranya ulama kita dulu memahami. Itu yang sampai makada. Ya roto pandrita yolo na jelaskan ngihat desa napa na usahakan na tarapkan dalam kehidupan. Yo po makokose sa tahu mina pakan na ihat desa na pala na melanggar. Itu. Jadi wakiro mawatato ya tuh. Itu. Na pinre ni status soko Facebook makada harang agak sana patasan. Wi alina mak balu patasan. Tapi ko ni ko makuiro. Itu jadi ang katu masalah mako ko Itu jadi nateng ite mak patasan asa harang na penre. Tapi we mak balu patasan ni. Jadi itu perlu memang perlu maka dah tahu we mina pasalah alina na melanggar. Kemudian kita tisya gani. Betul. Upasangi pa bu apa agagawa pasapasangan nomor sidi ajak lalu tasalay sampajangin na mo magarepata aja tasalay iya na hindi makokoy na sabak sibuk may matonyo ko jama-jamang makotiha kaadang tapi na mo magarepata aja tasalay sampajangin magay makuye paangkat tu tau makar made je tu masampaja tu nasah tu mareppa lo galunge tu mareppa mak balu iya memang kalau ko galunge aga musapa kada dalle ya kalau ko mak balu aga musapa maka kada dalle jolo gare nawana waiwi manang kaji mo lupai pak bagi dalle gara-gara dalle musapa jujur nawana wai gare itu jujur gare nawana waiwi. Jadi ajak talupai wi pak bagi dalle yang matoro engi dalle gara-gara dalle minta sapa. Betul kan aga. Lauki jolo mangolo ko pak bagi dalle napa lo sapa dalle ko meki ilo moyang. Aja talo sapa napa talupai pak bagena. Kamakiro. Yan to ampe makala asam pajak ko napa makareso. Iya. Apa maripa tu pau makala tania galak na tay nasugi tania. Kini galak na tayo nasugi di nagachayolo sugi buruk ko palabuhang. Nanay sawar tatalusa na lariato pa. Nalapo ko di mulese. Patasi makoto. Galatu tangaban ni matasi pa ati lampu motoro na si garusu mo. Tapi dito ako mo pa. Madari lalo megang yung kosok na naya polian. Napay si tangga ulam mata si takanci ni motoron. Nade nang kana nali ja masih ji mabela baraka. Ya gitu. Ya gitu. Kemudian maka dapat dongang ngayon mo pak dongang ya pak. Madari na tiya ako Kalimantan ko ako ko Papua ko loka macarama nang kataw lolo tabi ustaz. Beje angka tu tapak guru-guru berbaraka pak dongang agawat dibaca-baca na menre-enre dale. Madari kata kajan iya ro tau makuta na 5 ni otona. Iya tau ita na iye mamotoro mo pa. Maka na kaya kinita ko malaka ini cawai ko tu. Maka na milaw pa doang ang ko tu tau de na ngoto na 5 ni oto wi ko Jadi itu kare. Tapi makiro jadi tu po ngalata la na pakke dalle ki atan na yana kelori.
de nak kado pakai dale ki yang milau dong de tama ni betul tambah cimice de di o pakai dale ki wakil lori tania iya makaresoe tania iya milodongi apa kini padonga mani pasogi te dena ga ustaz ma motor maka pelalu tu mana ni nah ni sama na ustaz pak donga na sugirang tanah ini gare do jadi makiro ipong Allah taala matoro ya tu aja na tasusai napa ni menre idale na tay denang kanala idale ta si pesak kanuku de kanala ya aja nang kata masus sakong kabali bolata menre dale na ternyata tu dale tanala de na mungkin lo koro de napa niya kong kataw madece ngong ko to jamo ta malada manu nasaba mage anun na may mamatoti aling ko pong Allah taala itu pamigapo to ko menre dalen ta pakiru bangin na aja de nang kanala dale ta tutuli dale na matoto kemudian yang kedua wasiat ko aja ta capa dosa bicu tapi aja to tepat turan no ko dosa lupo magai iya ko namo magarajan na dosata ko pamase namo po ang Allah taala na kuru kang itataki salama tapi namo maga bicu na dosa ko kaadilan na po ang Allah taala na pake mo kuru kita takilay jamu iya na to ampay ang kawanita BTS asumadak kami na pino ni patama suruga na sabab pamase na po ang Allah taala na pake mo kuru tapi ang katau pa di palapakaroma minasili kang isi apa poli manre unta ko sahabat na rewa na takong kay sina magoro nangka dagi tamo ko risinaro na cuke kanuku celaga darat na tayo nola lepa man ya sapi di palapakaroma na tayo nasili kang isi gara-gara iya di palapakaroma wede ni lawi 500 ito tertunda tama suruga emaga pa idi lase na tayo jamu bawa ko to tama rambutan lay galulu tegere jadi yan makada namo maga bicu na ko kaadilan na po ang Allah taala tataki lay jamu tapi namo maga rajan na ko pamase namo po ang Allah taala na pake mukuruki tataki salama ina tu ampay na patika-tika katopan rita ya ko tato ko mumelo masampajang baca laloy ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi idi mi po wakatay pamaseta mi po malado harapkan wa atini mahabbataka wa ma'rifatak tilawi na payamatu kumeni tutu sampajang elatu ni pilala mina ina kahamidul majid taleti patutu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika tapancaja pakasiwa lebih syukuri seseta iya narotil loro kemudian yang ketiga aja tamaseke macaki masapadale macatoki matoro idaleta apa ia tulino ad dunia masraatul akhirah jadi ya lino darat mi bolatan ke kusurimunri tania tu bola yonro ye tania bola darat mi tu tonro ye makokohe tania apa bola sitongan lah apa ia lino darat nami suruga berarti nang kata mak bola kolino tuli bola darat ya tu itu sebesarnya bola darat aja muna mabalola da okos surimonri bola tanguju ye ta pabaloy iya roye iya na tu ampai pudaya makun raya makoka aja namo megala ndak bela ulawa taliwa liwa ipake iya pa taresya je bita ya rote na buku ulawang mak bulawa gang kasiku dosa bu minas sumbangan iya leto aku pakai jenek deh kak aja mau tak tersinggung iya mereka makoko iya namo rante naro tanyana je rante tanyana iya pak buku allo mematoma nih iya balukanu kan kemana nih rupana aja na upawiti tamana moto ko kuiboting iya aja na total liwa mapasang iya makada darat nitu ya iya kong katau na taromana midale na kolino de na sidakang isesa pade kong kapak darat rewa ilaw bolana napay masasakale nasang kamiro na kadubuyo ko dara edeniala ang kamiro na bodonge silapo siya gaygan na deniala maliwasa man ko bolana na pamainga
Makolek ba itu tahu nasalay orang parano kolino. Makada kita pandai teriol tomato tanaya makada. Wija mu murano nga buta ciwali ko na. Taulang nga murano nga buta rapa ko. Apa bikin tisangi pak bu sijak na nalupay kita ko tomate na degaga bicara taulino tangkalinga. Degaga. Tasakamay ko mate ki aset tari tawe. Tapi baja de maga sijak na tayo nalupay ki. Cepat sekali. Aja to makada keluarga taulengi keluarga lagi. Wija anak tak ikiri lo jupan lama sekolah. Ia minatalipo ko capu idina. Ia nang kakiriman yang tu ma SMS mani nasa latu ni kirim mata. Dega tuki apalagi ko tomate. Atau idi no tane ko yang kay hadire. Akasia galo ta sia reki buruk na tomato ta ia mati belalo nasi tahu. Kedua, idi lagi mapahang agama kedua mi lo masyarakat kubur maga pa wija tamato. Nama-nama igare. Ya natanya idi taro ngilala ngalita lalang ngadici ngaman rasaki. Ya natu makada na puji bayi ko iya ta puji sana. Bayi ni mako to puji lakai ko iya puji sana. Iya. Ya idi makun ray ko mati masak ya de nak bayi ni lakai. Tu ki lagi memang bayi ni palai ko mati. Iya. Jangan tanya bicara. Iya mako tia. Iya. Ta coba digare tanah ibi. Korewa kimatu tanah-tanah gare kabi-kabi makada. Pak kira-kira mak bayi ni ki komate kak tanah makada termuirita. Iya itu jawaban. Termuirita. Iya. Iya. Mapakai nga kaya. Iya. Jadi usahakan inang katapun nai usahakan. Iya. Iya tu tahu macai makotung kepulen na cek de engkana sidakang. Iya. Napa itu tahu mau basai dia itu napa aja rampe deh pak. Iya nama seke tahu nak dia gapo jiwi. Tahu seke lagi cece tahu seke. Iya. Gak. Iya nama seke teh nato lima kadam itu kayak mate iya kau tahu mau basah mate. Madari itu kasih makada tahu laba itu kanja. Tahu patu besana. Tapi kau tahu seke mate. Dia nama teh itu teh tulis sikap di anim. Betul lah. Laba dia bukat di. Gak. Mate 50 tahun mate tak lawi teh malam tau mate ko kiburu nak baca-baca asang nasa niga iye nasa ngambo anu nasa boikat di pa biasa tahu iye tu padahal buru di buku-buku dia mau pada apa aja na rampe tahu iye liwa pak aja taruh ki pasengarang iye taruh ki pasengarang maka nak wija-wija terenung ade gaga yana tanne di pasadia ngeleta sebenarnya kita dari NU ini maka madosa mak ko de deje to mangilau mak buka baraka mi istilahnya. Makanya ada yang seperti ini iro NU mako apa konsidrape melo imak bangun istana ahlul Quran. Jajitannya apa kepala Quran bawang juga tempat pengkajian Al-Quran. Menre nitian nah sama angkatan biasa rona wakaf kang toko sahid pengkajian itu di jalan poros Kalawowoy. Menre nitian lah. Senre kang ikoli-koli nah. Jadi angka kaman ni hafal wangata melo kamu tu kupon, kiro kupon 20 sabbu siulang, angka total 20 sabbu, angka to 50 sabbu, angka to 70 sabbu, angka to 100 sabbu. Idi manibawang ya ko 20 sabbu siulang melo talisar ang kamu tu nomor rekanin na, ang kamu tu nomor HP na, kupure ta transfer. Takiring atau dia transferi yang kamu tu koro nomor iro nomor eta talipogin na lo jampui iya ko 20 mita pura tawaja na de na agama ka aja na tapat terui nang kana tu asat tatamai mako itu jadi toma bagi-bagi baraka istilahnya iya itu ji sebenarnya magi tapi 20 talu lang ngokoro itaro nasabak mita uka sading ganna kamani yero kotama yero di na ganna 20 talulang na ganna na yero gagairo nang kamu pa di na tama mawata pertanggungjawaban na apa sumbangan na untuk bangunan jadi maka lebih mu ko kurangin aja ko lebih apa iya ko lebih mawata pertanggungjawaban na apa sumbangan na wakaf na bangunan makiro yo po ko kurangi de no masih sah makiro pak majak kamu maka da seko midi na pakin na jaji agagawe nang kamu pidi tama na jaji na agagawe kinro ni parewa yarwa kita orang karena amanah itu sangat berat tasakamay magampa liwa
Iya, itu yang saya kan sangat berat. Itu ampai Pak kong kata terima jabatan. Itu terakhir penutup. Angka kama tahu terima jabatan. Aja lalu tanda syukur. Aja tanda syukur. Tak gilisi sang itu. Iya. Mancaji anggota dewangi. Aja tanda syukur. Mancaji bupati ki. Aja tanda syukur. Salah saipi mancaji bupati. Napa ki manda syukur. Salah saipi mancaji anggota dewan. Napa ki manda syukur. Salah saipi kepala dinas. Napa ki manda syukur. Karena jabatan itu amanah dan fitnah. Ia kau terima kopetan nasibah amanah aja mau syukur. Tapi ia kau selesai ini jabatanmu berarti menyelesaikan amanah dengan sempurna. Andre syukur nasabak selesai ini tugasmu. Ayo bu makoko si balikan. Itu. Iya mereka kami itu agak tak balik pak. tak balik itu. Ia nak terpilih tak pemandai syukur. Ia kau paje dia mengu. Itu mestinya paja pemandai syukur. Iya. Pada mui di makoka ia Nabi Yusuf itarungku ijolo masuk pula tarungku nge mancaji menteri keuangan oko negara. Yo puidi paja pi mancaji menteri napa itarungku. Tak balik itu. Itu keren. Jadi tapi aja mau tahu. Ye angka cek dek walupa ye. Angka agak-agak perlu lah dasar diu palatu ya nasaba macam-macam kak mameraja ia penting sampaikan karena ini yang banyak tidak tahu ia sange isra sitonganna Allah langam masigi loko masigi ini penting jadi magi ro nabi tanakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa poloko masjidil haram loko masjidil aqsa nah padahal macenne lawi Madinah lau bukit turusina na palau baitallah mina pertama ko masjidil aqsa padahal macamnya nabi tak tapi magi na pamulan bisa capat ni tepu iya na napak gorongan ni iya komeki mancaji ata ala lapada ki nabi tak tepu masigi lo masigi barak na meki lo ju pandang pada ya pak meka jok kamatu saya mau ke Lampung Timur jadi maka dah meki lo ju pandang barak na masam paja subuh ni selesai ki masam paja subuh tapak kadaki insyaallah matu okoka masigi raya na pangkep milik pamasam paja loro. Iya, iya kota-kota salai pangkajen ne tak kecelakaan ko pare-pare, atako maatiki pakutanana po ngalatala ko malaika icik din, polekin roi ataku ken roi meloloh, maka da polio ko masjid ko bapang kajen ne una masam paja subuh, melo ilo masjid raya na pangkap masam paja loro, maka de po ngalatala ataku ya tu patamanga suruga, nasabak masigi na poli masigi nangujui, iya, jadi aja tak kada okopi sigeri lepa manre. Aja, iya, tanya Allah ngalino mia tuh, iya, aja, iya. Ini yang banyak orang tidak paham. Itulah hakikatnya kenapa dari masjid ke masjid yang disebutkan supaya sininna Allah langata, ya natu nasa makada, latu memang ko napa joka, angka aga munrui mapalatu napa munrui joka, napa ko joka. Iya ko lepangi paleo ko pare-pare manre tunubale na palepa mangko lepa soko baru lepa manre rabarale de nan caji masalah nasaba iya mitu nakuta nakinri melollah. Itu makanya dari masjid ke masjid usahakan maka doko sikak matu masam pajanga koy supaya sininna alal ngata jongkana aje tak jongkal loko mana ngi masigi de na paja alal ngata manci pasusudo sa pataraka daraja iya na tau sitonganna mapunaiwi ia sange isra secara hakiki. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.